Betvorska parohija Srpske pravoslavne crkve je osnovana negde 1960. godine i sa centrom u Bedfordu. Što se tiče ovog dela, ona obuhvata naravno nekoliko gradova, to su naravno Bedford, Horby, Northampton, Peterborough, Letchworth, čak i Ipswich, koji je udaljen neki 100 milja od Bedforda. Što se tiče Bedforda, što se tiče Horbija, ovde je sala prvo kupljena 1985. godine. Bogosluženje su se obavljala u sali, a onda je naravno sala služila i za druge aktivnosti nacionalne i druge. Ovaj hram ovde u kome se nalazimo je jedan od dva hrama koje su sagrađena iz temelja kao Srpska pravoslavna crkva u Engleskoj. Samo dva hrama. Prvi je hram Lazarica u Birminghamu, posvećen knezu Lazaru, i to je i najlepša crkva, Srpska pravoslavna crkva u Engleskoj, a druga je ovaj hram ovde u Korbiju, koji je otpočeo sa gradnjom negde 2000. godine i kao što možda se vidi tamo u pravcu da ja gledam, znači on je osvećen leta gospodnjeg 2005. godine. Naravno, ja u to vreme nisam bio, u to vreme je bio moj kolega, prota Vido Vuković, paroh nadležni, a ja sam došao u parohiju 2014. godine u novembru mesecu. Tada smo imali projekat restauracije crkve, popravke crkve, to jest zato što ovaj hram ima krov koji je ravan i došlo je do velikog oštećenja krova, tako da smo morali da popravimo krov, a kad smo to završili, onda smo nastavili dalje sa radovima u samom hramu, tako da smo oslikali, vidjet ćete sada na ovom snimku, hram je potpuno oslikan i u oltaru i naravno freske su popravljene koje su bile oštećene, nove freske su urađene, Nemanja Marunić je 2 puta dolazio iz Srbije da to radim, tako da smo nastavili sa tim radovima i parohijani su se naravno odazvali našem pozivu i svi radovi koji su urađeni počevši od krova pa do oltara, do hrama, čak i porta je urađena profesionalno i onako kako treba, tako da je ovde uloženo od 2016. do 2018. godine preko 100.000 funti je uloženo u obnovu ovoga hrama. Naravno, sve su to bili prilozi vernika iz ove parohije i čak šta više i van ove parohije, tako da smo ovaj projekat obnove hrama završili krajem prošle godine sa promenom svih ovde prozora na hramu i time smo na neki način završili, kompletirali obnovu hrama Svetog proroka Ilije u Korbiju. Kao što rekoh, i možete da vidite iz priloženog, ovde su divne freske u hramu i ovo je jedna velika stvar za vernike, ne samo Korbija, nego uopšte u Engleskoj. Carne